Drama između bivših partnera Aleksandre Nikolić i Filipa Cara ne prestaje. Nakon brojnih svađi i razmirica izgleda da je Aleks okrenula novi list. Ona je na svom Instagramu objavila emotivan snimak svoje mezimice Leone. Na snimku se može vidjeti da njihova 9-mesečna ćerkica već ustaje sama, pridržava se i pravi svoje prve korake. Mnogi pratioci smatraju da mu Aleksovim snimcima udara kontru, jer on nije prisutan u ovim važnim trenucima. Ali Aleks se tu nije zaustavila, već je objavila još jednu poruku na svom Instagramu. Samo nekoliko minuta nakon što je Car pružio javnu podršku kontroverznoj Anđeli Đuričić na svom Instagramu, Aleks je uputila ove reči: "Ljubi Boga, pa će i on tebe kroz nekog posebnog." Kako će se njihov odnos dalje odvijati, ostaje nam da ispratimo. Moj problem koji sam ja imao sa dotičnom osobom, svi znate kojom, i pošto ja nisam nikad nalazio načina kako riješiti taj problem. Sad kažem, sam sam si kriv što sam upadao u taj problem i što sam upao u taj problem. Upadneš uvijek, možeš okriviti, ušao sam u to zbog ovog, jel mi je ovo, ušao sam radi ovo, ti ovo, uvijek rješavaš problem problemom. E pa, draga gospodo, ja za taj problem nikad nisam imao rješenja. Ja u zadruzi, kad se ono dešavalo, nisam imao rješenje. Još na kraju, kad nađeš neko rješenje, odnosno ne nađeš ga ti nego drugi, jer tebi je više do ovdje, ti više ne možeš trpiti, ti to više ne možeš slušati, ti to više ne možeš podnositi. Mislim, ne možeš kako, možeš, ali idu ti stvarno živci, idu ti rane na rane, ide ti tetanus na tetanus, ide ti, samo što ti oko nije ispalo, nosim oko u ruci i hodam s njim u ruci. A onda kad neko drugi riješi taj problem, ili tebi više do ovdje, stvarno je više negledljivo, onda si opet ti kriv. Jel ti si tog nekog diskval, ti si tog nekog izbacio, ti si tog nekog natjerao da uradi nešto, ti si ovo, ti si ono. Pa tako ja, kao vječiti krivac, što sam i rekao jučer jednom drugu, rekao, mora ta tetovaraža, mora past, jer ja volim tako po svom tijelu obilježavati neke stvari koje su mi onako vezane za moj život, ili su ga obilježili, ili nešto što je meni bitno u životu. Pa tako kad sam bio klinac sam tetovirao te rukavice, pa eto, uvijek nekako i taj boks se nekako veže za to, pa ne znam, eto, tetovirao sam Maradonu, jer sam kao dijete jako volio nogomet, trenirao ga i on mi je nekako bio najbolji igrač svih vremena. Pa mi je se objesio prijatelj, pa sam tetovirao suze nekako na znak njega. Pa mi je sestra nekako najbitnija osoba ženska u mom životu, dok god nije došlo moje dijete. Sad je sestra druga najbitnija ženska osoba, pa sam njeno istetovirao, pa napravio mi se već portret moje ćerke, pa ću tako volim obilježavati, a pošto mene obilježava to da sam vječiti krivac, ja moram jednostavno i tu tetovažu nekako napraviti, vječito kriv. Ko je, šta je, ne znam ni ko je, ni šta je, znam ko je kriv. Kriv sam ja. Pošto ja nisam htio da pričam na ovu temu, pa čak i oni hejteri koji 2 godine mene prate, koji su dolazili u live, ta jedna grupica, frakcija ljudi iz Aleksandrine podrške, koju ja smatram bolesnom, čast izuzecima, pričam o toj određenoj skupini, koja je mene maltretirala, jeste stalno su nekako nametali pitanje te osobe i follow sam Montenegro, ljudi, ne bacajte ništa, pričamo. Imamo radio emisiju, ne treba niko ništa ni da baca, ako vam se da, samo tapnite koji put. Oni su inzistirali na tome da se priča o toj osobi i da ima nešto s tom osobom. Naravno, ja sam uvijek to vješto izbjegavao i bilo mi smiješno s njihove strane kad oni to krenu, jer oni su prije toga ovu drugu gospođu, ovu Katicu iz Zagreba, iz periferije Zagreba, oni su nju konstantno, prvo su nju, priča je bila da nešto imam sa njom, pa su onda odjednom naprasno prešli na ovu temu, pa mi je bilo smiješno jer se gube, oni nagađaju, pa nisam htio ni da pričam, ali nisam htio radi sebe. Evo, zadnji dolazak te dotične gospođe upravo bio radi te njezine giftarke Katice. Jer je ta Katica uzela svog prijatelja
s kojim se druži tog momka i došla naprasno u moj grad. Mislim naprasno, moj grad je otvoren za svakoga. Nisam ja Kristijan Golubović i Tadža Tompus pa da branim kao nekome da dođe u moj grad. Pa nisam ja carinik, nisam ja unutarnja kontrola. Moj grad je otvoren za svakoga i daj Bože da svi dođete u moj grad. Obiđete ga, prošetate, sjednete u kafiće, restorane mojih prijatelja, potrošite koji dinar. Okupate se u našem lijepom Jadranskom moru i tako dalje. Pa je došla ta gospođa Katica sa svojim prijateljem u grad, stavila jedan story iz jednog lokala, pozdrav Daco, pozdrav svima, iz jednog lokala crkveničkog, pa je gospođa ova druga, to su velike, pričamo o velikim gospođama, pa je gospodična druga vidjevši to naprasno odlučila, jel ona može da radi meni šta hoće. Odlučila da nazove taksi i da krene u moj grad. Ja moleći da ne dođe, jer me ne zanima ova druga osoba. Mislim, ne zanima me ni ova prva, ali me mora zanimati. Moleći da ne dođe, ne mogu da utječem. Ne mogu da utječem, jer ona može da radi šta god hoće. Šta joj god padne na pamet. Ima vjetar u leđa te svoje bolesne, imbecilne podrške, opet čast izuzetcima, vjerojatno ima i tamo normalnih ljudi. Poput, vjerujem, Maje i Alke koji su sad u live-u, koji joj prenose sve i tako to, jer ona nema prijatelja. Oni, inače ljudi iz realitija, ne znam da li ste to primijetili. Jeste primijetili veoma interesantnu stvar, da skoro 99% ljudi iz realitija nema prijatelja. Odnosno ima, ali najčešće su njihovi prijatelji ili njihova podrška, ili neki ludi zaluđeni fanatici, ili zadrugari koji su prijatelji. Oni nemaju prijatelje iz djetinjstva, koji datiraju iz njihove mladosti, školskih klupa, s nekih sportskih možda terena, od negdje. Oni nemaju te drugove, nemaju te prijatelje. Da, frizeri, naravno, ti, potpratni taj, razumiješ, ta karavana idiota koja ide uz to sve. Novinari, frizeri, ovi, oni, producenti, imbecili razno razni. Jeste vi provalili? Malo sam umorana i mamuran sam, popilo se vilo i to. Ali i bolje da sam ovako u laganom tonu. Ste provalili da nemaju prijatelji, oni nemaju jednog Bruna ko što imam ja. Nikolu, ovog onog, sve de momke koji ste imali prilike, ne znam, od Josipa do ne znam koga, koji ste imali prilike da vidite inače u mojem životu. Društvenom i privatnom, ali i gdje ste imali priliku da vidite u zadruzi kada dođe čestitka. Ste primijetili kad njima dolaze čestitke? Tu su njihovi roditelji, eventualno nekog čak koga se oni iznenade kao šta rade tu, ili tako neki novopečeni prijatelji s kojima se druže od sezone do sezone. Nemaju oni prijatelje, a to mnogo govori o njima. Jer oni su društveni, javni, žude da bi bili bitni, žude da bi bili voljeni, žude da bi imali to sve, a nemaju. To meni govori mnogo o njima, ne znam da li vama, ali meni koji sebe smatram malo inteligentnijim od tih osoba, pa čak možda i od mnogih vas koji gledate iste osobe ili podržavate mene ili iste osobe, meni to govori. Ajde ti sada koja si kontaktirala novinare, svoje fanatike, svoju podršku, svoje prijatelje, koja si prijetila objavama o meni ovakvim onakvim, kreni. Što je sad advokat? Pa kao naš inkognito, kao ona meni nešto prijeti storijima. Prvo, kao Tony Montana jučer, a danas ti ubiješ nekog od naših, mi ti zapalimo stovarišta. Ajde, dođite, zapalite mi stovarišta. Zapalite mi kuću, zapalite mene. Pa ja sam najbliže more ovdje. Pa 500 km sam od vas. Sjedite u auto, dođite. Što zovete mene da ja dođem tamo gdje imam uvjeti, gdje trebam dobiti zatvora 2 godine? Za neke totalno druge stvari. Ja kad dođem tamo, prevelik vam je grad da me nađete. Prevelik grad vam je da me sretnete, a kad me sretnete, onda okrenete glavu. Jel ste cave? Pa dođite tu gdje se možemo sresti, gdje su 3 ulice. Što ne dođete tu? Tu je veoma jednostavno se sresti. Tu dođi meni na moj teren.
Svi ti i ti koji su pisali s tih nekih brojeva kao poruka, ja kažem dođi, njen čača isto, ja vidit će što ću ja napraviti, što ću napraviti, neš ništa, popušit ćete hladan kurac svi zajedno, nećete napraviti ništa, ako slučajno napravite, proćete, gore će vam biti da ste crnoga đavla upoznali nego mene, neće ništa, a ja ne diram prvi nikoga. I sada kažem, nakon ovoga što pričam, ako se osoba ne bude nadovezivala, ako osoba ne bude me spominjala, ako osoba mi ne bude prijetila, ja nikad više u životu njeno ime neću spomenuti. Ja nikada više u životu neću njeno ime spomenuti. Evo sad je meni moja advokatica, kad smo već kod advokata, poslala poruku pred minutu live, dok pričam. Šta sam ja budala? Jer vi mislite stvarno da sam ja tulav? Da ja stvarno nemam sve raspoloživo za tužbe, da je usereno tužbi. Ženu koja već ima tužbe. Jer vi mislite da ja nemam video snimke di se prijeti za moje dijete. Za moje dijete di se prijeti. Di sam ja podvukao crtu. Sad je već više puta su se neke stvari aludirale i ne znam šta ono. Sad je gotovo. Postoji sve do jednog momenta određenoga. A jednu granicu se ne može preći. Postoji nešto što ti je sveto, prećeš preko svega. Pa i mama, i tata, i ovi, i oni, i sestra, sve ćeš nekako. Postoje neke stvari preko kojih se ne prelazi, za kojih ideš do kraja. Onda ćeš trpiti i sramotu, i bruku, i ićeš po sudovima, ićeš ako trebaju u zatvor i sve ćeš. Ali ćeš tom nekome se debelo naplatiti svega toga. Vidi, pitate me zašto. Ako se ne javim na telefon i ona je došla na ideju da dođe da razgovaramo, ako ja kažem da neću razgovarati, ne želim razgovarati, ide broj od mog oca na story javno. Objavi javno broj od mog oca na story, ja ju odmah zovem, daj dobro je pričat ću, ona makne broj od mog oca sa storija, ali je već skinula Republika i Republika objavi novine. Moj otac sa 75 godina leži kući i dobiva pozive sa skrivenog broja. I onda vi mene pitate zašto ne? Pa zato što znaš do kojih ona može ići. Pa ti prijeti da će ti nazvat mamu, pa će ti nazvat tatu, pa će ti nazvat sestru, pa će reći ovo, pa će objaviti ono, pa će sprdat ti podršku ljude koje voliš, koje poštuješ. Pa će ti prozivat majku tvog djeteta, pa će pričat šta si s njom, šta ti se s njom dešava, pa tebe sramota, ne samo više strah, nego tebe sramota naroda, porodice, majke tvog djeteta tvog koje još ne zna ni progovorit, ne zna ko je ona sama, ko su joj roditelji, ima 8-9 mjeseci dijete, a kamoli kakve joj otac probleme ima. Ali ti se svega toga sramiš i ti to sve potiskuješ. Dobro, ajde, dobro će biti, aj naći, naletit će neka budala koju će, njoj će biti malo s dva oka za plakanje, toj budali kad naleti. Pa se naljuti, pa ju valjda savjetuju, pa kao ide, blokira me, nađete neke tu po TikToku ovdje, ondje igra s njima, šmeka ono, ne zove, ne javlja se. Jesam li ja malo da se nisam upao nekoj ženi, pa šta kao glumi, što nije rekla da je bila priječeno, ucjenjivano, maltretirano, da nije bila tučena, da nije ovo, da nije ono. Vidi, ne postoji muškarac kojim se neću potući, kojim neću izaći na crtu, kojim ću se povući. Dobio batine, pa evo ja sam sad na boksu dobio batine. Jebeš što mi je bilo rebro sjebano ili ovo ili ono, to ide uz taj sport. Kad igraš nogomet, prst boli od prošle utakmice. Ili od treninga. Ja sam dobio batine. Ja sam bio poražen, ali ja se nisam povukao. Ja se neću nikome povući nikada. Nikada se neću povući, nikome. Pogotovo ako sam u pravu. Ako nisam u pravu, još i nekako. Tako da ne mislite da sam ja pička. Ali u ovakvim situacijama čovjek postaje pička, htio ili ne. Kao što i žena postaje kukavica. I ne možeš ti objasniti koja to bolest ulazi u mozak. Šta je to u čovjeku, u ženi? Da muškarac dolazi pijan kući, da ju tuče, da ju maltretira, da ju ucjenjuje, da ju prijeti,
Da ona sjedi kući, da ona mora po nekim biti, razumiješ, regulama, njegovim ideologijama i zamislima i da to nju muči, da je ona u okovima, ali da kad treba pobjeći ne može. Ne može od srama, ne može od straha i ne možeš tebe. Bolestan sam i ja. Da ne bi bilo da ja nisam bolestan. Bolestan sam i ja. Čim u tebi to proizvede nešto, kad ti trebaš to napred, a joj, pa ona će poludit, pa kako će to sve, pa jadna, pa naš, pa nemoj, pa volite. Kad mi neko kaže dobar čovjek za nekoga ko kaže da mrzi djecu, da ne želi djecu, kad ti upoznaš tog čovjeka privatno, zaista kakav je on i razgovaraš s njim i vidiš dubinu njegove duše. Vidiš kakve spačke radi, kakve spletke, kako priča o životu. Kad ti vidiš da je nekome roditelj u bolnici, da je roditelj u bolnici njen, da upada u šećernu komu i da ona ide umjesto njemu u bolnicu, ide kod mene zato što je čula da u tom momentu, ne znam, i tada isto nešto u gradu, ne znam šta je bilo i neko dolazi. Da ju roditelj zove iz bolnice, da se ona ne javlja zato što u tom momentu se dere na mene i ima problem sa mnom. A ima mi to snimljeno, gospodo. A ima ni to kao što sam svaki poziv snimao, sve sam slikao, sam znao šta se i znao sam do čega će doći, čim se meni prijeti šta se radi. Nema šta nemam. Folder je tako dubok, tako debel, tako velik, da je to nevjerojatno. Da neće u ulicama ljudi moći hodat od sramote. Ja ću, pošto se meni prijeti, da ako ja nešto dam i objavim, ja ću to sve objaviti, pa ću ja odgovarati za to što sam ja objavio, a vi ćete odgovarati za to što je u tome objavljeno, jer ću vas ja za to što je objavljeno u tome tužiti, a ovo što bude sa strane, ovo što ste jebi ga bili nagi u mnogim momentima i ovakvi onakvi, to je jebi ga. I zato ću odgovarati, nema problema, ja ću odgovarati za svoje. Meni nije strano ni odgovarati, ni pred sudem, ni otići ako treba malo odmoriti tamo. Bar ću se odmoriti. Nema problema. Ja ću odgovarati, ali ćete odgovarati vi. Odgovarat ćete pred narodom, odgovarat ćete pred sudom, odgovarat ćete kao i ja. Vi moje, ja vaše. Vi moje, ja vaše. Pa da vidimo ko će dalje. Ako se pitate da li možemo spustiti loptu, da li možemo stati, jer sad ona meni šalje poruku da se spusti lopta. Sad je ona ta koja hoće da se spusti lopta. Evo ja kažem, gospodo, može. Kada ugasim ovaj live, nikada više u vašem live-u, na vašem storiju, da ne budem spomenut i da mi ne bude prijećeno, da ne budem ucjenjivan i da ne budem pozivan i tražen i da se ne dolazi meni tu na kuću ili mojim prijateljima. Od mene nikad u životu nećete doživjeti ružnu pomen vašeg imena. A kamoli bilo šta ružno, neće vas boliti glava nikad u životu jedne sekunde od mene. Moje dijete nek se ne uzima u usta, nek se ne uzima isto tako, nije bajna ni krasna, niti imam neko savršeno mišljenje o njoj, niti mi je dobre stvari u životu napravila, ali je majka mog djeteta. I sada trenutno ima korektan odnos sa mnom. Zbog djeteta, kao i ja s njom. Kao što ni ja njoj nisam idealan ni super i loših stvari sam joj napravio, tako i ona meni. Ali je majka mog djeteta, mogu ja, ne možeš ti. Ostavite se mene, mog djeteta, moje porodice, majke mog djeteta i svih ostalih. Inače, sam ja taj koji ću inzistirati da budemo na sudskoj klupi, ja sam taj koji ću inzistirati da budemo u javnosti i ja sam taj koji će pričati sve. Ovo je kurac, ovo je 5% onoga što će biti ispričano, pokazano, dokazano i što će se vidjeti. Pa jebi ga, ko deblji, ko preživi pričat će. Ne u doslovnom smislu, nego u tom smislu medijskom i to. Ko bude imao manju sramotu, taj nek izlazi, nek priča. A pritom vi se puno manje sramite nego ja. Vi ste navikli na afere, na skandale. Jesam i ja, ali sam se uvijek sramio. Napravim glupost, sramim se. Vi se ne sramite, vi napravite s ponosom. Znaš, ja rastavim brak, zaljubim se u udatu ženu, pa me sramota. Jebi ga, ne mogu protiv sebe. Zaljubim se i to, ali me sramota. I
osjetim i onako i pred tim čovjekom sram i onako i žalost, pa i uništiš sebi vezu radi svega toga. A oni ne, oni se ponose. Oni otme prijateljici muža koji dolazi u kuću, ona se ponosi time. Otme drugarici s kojom se sad slika i to dečka, mislim ne otme, nego s bivšim dečkom je hoda, ona se ponosi. Njoj je ponos nekoga rastaviti, njoj je ponos da ona i u lajvu ima problem da mu žena uleti u lajv. Njoj je to ponos, njoj i njezinoj podršci je to smiješno, njima je to ponos i dika. Meni ne, meni je sramota. Ne mogu od sebe, imam te niske strasti, požude. Volim pojebat, volim napraviti glupost, volim popit, volim ovo, volim ono. Ali me bude uvijek sramota svega toga. Napravim problem, potučam se, srame. Izjebem kakvu raspandrkaču, srame. Napravim glupost, srame, da, jel te sram tvoje podrške, srame, jel znam da moja moderatorka ovdje i moja adminka ima kući 2 djece i muža. I skoro sve tako, srame, da. Ona spominje Antu i Bakamiru, ona kao Bakamiro. Da, Bakamira je žena koju sam ja odgovorio prvi put na poruku kad sam izašao iz Zadruge 4. Žena koja je iz Crne Gore, koja ima preko 70 godina. Koja je bolesna, koja je trenutno u bolnici, da bi ti spominjala u svom live-u. Ta žena nije gifter, ta žena dođe tu, baci koju ružu, da mi komentar, voli da me sluša i gleda me ko svog unuka. Ta žena je meni toliko emotivnu poruku složila poslije Zadruge 4, ja joj se zahvalio i ko mojoj podršci i zahvalan. Ta žena nije gifter, ta žena je, ja ne znam koji je Bakamira, 15. 16. možda 17. level, nebitno. To je žena koja je dobri duh moje flote, moje podrške, prije TikToka. Ne samo na TikToku, prije 74 godine, evo Bakamira piše, ima žena. Razumiješ? To je žena, Bakamiro je listina, jer sam se ja vama javio, to jest vi meni, a ja odgovorio i bio s vama u kontaktu prije TikToka. Zahvalio se ženi, da žena iz Crne Gore, majka, baka, jedna me podržava, tako lijepe mi da savjete i tako lijepu riječ. Ja je napisao, hvala vam bako, hvala vam od srca, tako topla riječ, moja baba mi ih nije sročila, tako ni rekla u životu, kao vi. Hvala vam. Da se meni spominje Ante, koji meni više nije gifter, nije podrška, ne da nije, je, nego nije on meni više to, on je meni prijatelj. Ja sam se s njim upoznao, on je meni drug. Razumiješ, on je meni drug. Ja sam s njim dobar. On meni nikad nije me tapšao na moje gluposti, nego je rekao, nemoj to. Nemoj, stariji je čovjek od mene. Stariji je od mene. Mogu ga sa vi zvat. Rekao mi je, nemoj to Filipe, ne treba ti to, nije me tapšao, ko što nju tapšao. I smiju se tim boleštinama njenim. I onda je mene sram. Sram me pred tim takvim ljudima. Da, sramota me. Da, sram me pred mojima kući. Jer mene moja majka ne vozi na jebačine. Meni moja majka ne izlazi pred novine i pred intervjue. I ne ide ni moj otac da jebe neke klinke i da maše s nekom lovom i da radi budalu od sebe. Da, srame. Sramota me. Razumiješ? A vas nije sramota. E sad više, pošto vas toliko nije godinama, tjednima i mjesecima sramota, sad više nije ni mene. Sad sam i ja u stanju da iznesem, kažem vam, u all-inu sam. Sve žetone sam gurno i sve karte ću. Otkriću da imam ono što pričam, da imam 2 asa u rukama. Ja ne pričam ovo pa kad dođe do momenta da treba pokazati 2 asa, da ja gurnem karte pod stol, jer imam 2 i 4. Ja imam 2 keca u rukavu. A da li ga vi imate? Pokažite, sad budite junaci. Sada kad ja lupim šakom u stol i kažem kraj, nema više poziva, nema više maltreta, nema više dolaska, nema ucjena, nema prijetnji. Nema ni moje one, pa ide, žao mi je, pa napi se, pa idi, pa spavaš tom istom osobom, pa imaš odnos, pa gleda, pa ne možeš zaspat, pa što ne spaš, pa kako ću zaspat, pa kako ću sam se, ne gadiš mi se ti, gadim se sam sebi. Ja se gadim sam sebi, šta sam ja sebi dozvolio. I nije, ljudi griješe, nisam ja i Aleksandra nismo završili odnos radi toga, ni onaj prvi put kad je ona dala sve u javnost, ona je tada stalno pokušavala doći do mene, nije mogla, ali sam ja bio s Aleksandrom.
I u tom momentu ja i Aleksandra smo raskinuli, desilo se što se desilo. Ona je meni i time prijetila. Prijetila je da će reći da je meni Aleksandra namjestila policiju i da je policija mene uhapsila i da sam bio 48 sati u policijskoj stanici i da kad se dokazalo da nisam uradio to, da su me pustili napolje. I to je istina, evo ja ju govorim, ne moraš ju ti reći, istina je. Istina je, posvađali smo se, ja sam otišao da pijem u kafanu, žena nije znala šta će, nisam se javljao na telefon, pozvala mi je policiju, rekla je jednu laž, oni me uhapsili kad se ustanovilo u 48 sati da to nisam uradio, pustili me. I to reci, evo ja govorim, nije me više ni toga sram da se zna. Nije me sramota. Nek se zna. Poslije toga u tom momentu si se javila bijesa, ljutnje, svega prema Aleksandri, ja sam ti odgovorio na poruku, onda sam vidio di to vodi, onda sam rekao daj odjebi. Kad sam rekao daj odjebi, onda je išlo sve javno. Onda idu slike javno, ide ovo, ide ono, priča se na Pinku o meni. Ja opet sramota te Evo ja sad pričam sve o mom životu kao da sam u realitiju. Sve je to istina. Sve to pričajte slobodno. Sve mu se smijte. Vi novinari koji ste ovdje stavljajte naslove. Vi podrške njihove koji ste, pljujte me. Vi u kojima se ne sviđa, koji podržavajte mene, odite od mene. Ali pričam sve istinu. Ali više neću o ničemu da šutim, a ništa više neću da trpim. Ja sam sad taj koji nema problema da stavi karte sa svima na stolu. I da kaže, ajmo ga gospodo, šta ste vi meni, šta sam ja vama. Šta sam ja od vas doživljavao i šta sam ja od vas trpio, a šta ste vi od mene. Šta ste vi od mene. Razumiješ, tako da, hvala Bogu s Aleksandrom, su stvari dobro. I to zadnje što je bilo, nije bilo fair s njezine strane. A onda na kraju kad mi je rekla onako, a Filipet, za dobro mene, za dobro djeteta, za tu sam tamo, znaš sam ubeo, pa daj, pa tako ćemo, pa ovako ćemo, pa ljudski ćemo, pa, znaš, danas sutra kad ona bude kod tebe, samo nađi nekoga ko će ti isto voli, ko će biti okej. Kad sam ja vidio malo da je ona stvarno cura u ilegalu otišla, makla se od toga, da sa mnom normalno razgovara ko prijatelj, ko roditelj, da se dogovaramo, da je njezin taj momak okej, da ja njega nazovem, pričam s njim, sjednem s njima, da je to sve okej. Šta ima Raji Frku? Šta ima Raji Frku njoj ili ona sutra meni? Evo ti to znaš, prijetiš da ćeš dati u javnosti, da ćeš time nečim ugroziti mene i nju i napraviti sramotu. Ja sam joj jučer rekao, ja sam jučer Aleksandri poslao poruku, neće nas više niko ucjenjivati. Neće više niko da imaš svoj život, nećete više niko zbog mene više uzimati u usta i prozivati i nazivati ovakvom i onakvom. Nek si najgora bila, imaš sad svoj život, brineš se o svom djetetu, imaš svog čovjeka, hoćeš da imaš svoj biznis, da imaš svoj posao, ma kapa dole, svaka ti čast. Sa mnom si okej, mogu da dođem dijete da vidim, može dijete da dolazi kod mene, planira se kad je kod mene, kad je za praznik, kad je ovo, kad je ono. Super. Ja ti nikad u životu neću reći ružnu riječ, jer si čovjek, prema meni si na ljudskoj relaciji. Ja to poštujem i cijenim. Tako isto i ova. Hoćeš poštovanje, hoćeš da te se ne spominje, ne želiš sramotu. Samo se upali u svoj live, igraj. Kad ti neko spomene mene, reci, toj osobi nije mjesto u ovom live, o toj osobi ne pričam. Blok. Nemoj uzimati telefon, nemoj me zvati, nemoj maltretirati. Pričam prekjučer s njenim ocem. Prvo nešto sam počeo dernjati i to odmah ja vraćam. Ja sam takav, meni kažeš dobar dan, ja dobar dan, meni kažeš mrš, ja ti jebem mamu. Ja još jače idem, još u veću kontru. Razumiješ? Ja mu kažem samo nemoj, ja evo neću ništa, nemoj to. Nije izašao na vrata, 1000 prijetnji, 1000 poziva, ne mogu sjediti za stolom. Ne mogu sjediti za stolom. To se zovu drugovi moji, to ja izađem na story, pa se obrišem sa storija, pa ovo, pa ono, pa se stavlja broj mog oca na story, pa se prijeti ovim, prijeti onim. Jednostavno, kad ti kaže neko što nisi prije, što nisi, pa da bar jesam. I meni je sad žao da nisam prije. Nego naši, ti se vežeš u toj cijeloj boleštini. Da neko ne misli da ja prema, ti u svemu tome i stvoriš tu neku emocionalnu povezanost sa tim nekim.
razumiješ, bio on loš prema tebi ili kakav god da je, tebi onda postaje i žao njega, tebi postaje žao te osobe, razumiješ, šta će se, kakve su ovo pouzdane, šta je ovo bilo, tebi postaje žao i tog nekoga i ti s tim nekim si navikao u tom nekom bolesnom odnosu i ti ćeš iz sebe dovesti na uvredu, na njem. Ja ne mogu reći da sam ja bio na nju imun. Nisam imun bio. Nisam imun. Stvorio sam tu neku, taj neki, kako bi vam rekao, tu emociju neku bolesnu prema njoj. Ali ti kad vidiš kakav je taj neko prema tebi i prema tvojim najmilijima, znaš šta je najgore? Što ona nije svjesna i ne zna reći ni izvini, ni oprosti, nije svjesna svega toga. I njoj to sve nije problem. A ja joj predlažem, nemoj slušati tu podršku koja te podržava bolesno, jer oni ti nisu prava podrška. Moja nijedna stranica nije ništa napravila za nju. Čekajte da ja budu li njeni prozivali, čekajte da ja pustim. Nemojte da ja izgubim telefon slučajno na ulici, da mi negdje ispadne iz džepa telefon. Znaš, ili da mi ga neko ukrade. Pa da moja podrška podivlja. Pa šta ću ja, ukrali mi telefon, jebote, pa ne mogu ja. Pa imam i u laptopu, ukrali i laptop. Pa imam na iCloudu, ukrali i iCloud. Ukrali prosto ljudi, pa draga sutkinjo, advokat, policijo, ukrali mi, jel imam pravo da mi ukradu moj telefon, da mi izvade podatke i da na mojim stranicama, ili da ju prozivaju na osnovu onoga, ima putra na glavi koliko hoćeš. Ja znam da ona ima podrške, pa nema s kim se nije opalila, pa svaki s kim se opali malo podrške, 20 ovim, 30, skupi se njih. I oni udaraju na mene kao da hoće da ja i ona imamo rat, umjesto da smiruju strasti kao moje stranice, kao moja podrška, što smiruje strasti. Njezini to gone, pale, bacaju benzin, ulje na vatru. Prete, mene nešto objavljuju, seru, jedu govna. Moj neko, kogod je rekao za nju, ja sam rekao, halt, stop, nemojte, pustite. Ali ako ja dam zeleno svjetlo, tad idemo svi. Tad zauzimate strane, koje na čujoj strani, tad idemo svi. Tad idemo svi. A nego su meni smiješni ti ratovi, imaginarni, druže, ratovo sam nekad sa momcima nekim po ulici, ovdje, ondje, vamo, tamo, tuko se, ne znam šta, sad ću ja s nekom budalom ženskom. Sramota me uopće pričati o ovome, transfer blama doživljavam. Doživljavam ljudi transfer blama. Vjerujte mi, transfer blama doživljavam. Ali šta ću? A šta više da radim? Šta više da ja radim? Šta je više da ja radim? Zna ona dobro o čemu pričam. Da mi dođeš ovako ko neki dan, gdje si kume? Ko neki dan. Gdje se ja osjećam ko debil, da mene neko na krevetu pogodi pun šut nogom u glavu i da ja gledam ono da mi nije niš jasno. Da mi nije niš jasno. Da me neko zavali nogom u glavu i dođe mi na silu i kao prijeti mi ovo i ono. Znaš, i ono gledaš, jebote, šta je ovo, jebote? Šta je, daj mi reci šta je ovo? Da ja spavam, da ja moram spavat s otvorenim telefonom, otvorenom linijom. Jel ako to ne radim, kujiš, ide story, ide ovo, ide ono. Da se ja ujutro uspavam, da ja zaspen i onako u grču. Ali sam se previše spavao sam 3 sata duže nego uobičajeno, nego koliko ona misli da sam trebao. Zovu se svi moji prijatelji i piše im se. A neću više, a neću rođakinja više. Ne mogu igrat s ovim, ne mogu igrat s onim, mora biti story, mora biti ovo, mora biti ono. Pa daj, molim te, vidiš li koja je to bolest, pa daj da ovo, daj da ono. Ne može. Može, znaš kad ona odluči. Kad se ona odluči s nekim opalit, kad ona odluči s nekim biti, kad se ona s nekim izjebe, kad ona s nekim igra, kad ovo, kad ono, tada može. Tad kad ona odluči, a ja moram trpiti do tada. Ona kaže, ja ne varam. Bila sa Stanislavom, žena priča, s njim unutra radi dečku problem, ovo ono, juri oko njega, a u istom momentu Zolu maltretira za mene. Izađe van, dovede ga, mislim, on je i dolazio tu u moj grad, ali ona iz Crne Gore inzistira da se ide vamo. Dolazi vamo, di su moji drugovi, ovo ono, ide u WC i zove mene sa skrivenog. Dok si s dečkom u vezi, a njega maltretiraš. To one rade. To rade te osobe. Znači, njega maltretiraš da ne bi to napravio, ali ti onog nekog zoveš i drkaš i inzistiraš
da taj neko poklekne pa još ovog šutnut, onda koga jebe više, šta ima veze. A njega ćeš maltretirati, tući u njegovom stanu i raditi ne znam šta i ekscese praviti. Nemojte ovako da zatvorimo ovu temu i da ja sad tu previše ne pričam i da ne bi ispalo da ja, mnogi će i onako reći, to su takvi ljudi, da ja nešto radim žrtvu od sebe, ne radim ja žrtvu. Sve ovo što ja govorim, ja vam hoću reći koja sam ja budala. Koja sam ja budaletina, koja je sebi dozvolila da i u realitiju radi neke stvari, a kamoli van realitija. Da sebi dozvoli da uopće od nikoga u životu nisam, kad sam osjećao strah, to je najopasnije, kad ja osjetim strah prema nekome. Kao i svi mi, tad smo ljudi najopasniji. Tad pitbull kad mačku dotera u ćošak, mačka mu iskopa oči. Tad sam najopasniji kad osjetim strah. Nemoj me spominjati, nemoj me zvat, nemoj pričati o meni, nemoj mi prijetiti po storijima, nemoj mi prijetiti tužbama nekim i sudovima, zato što ono što ja imam složeno u fasciklu protiv tebe kao tužbe i kontratužbe, nećeš se moći nositi sa time sudski i zakonski. Nemojte a morat ćete da platite nekoga da mi nešto eventualno uradi, a i tu ću dati takav otpor, tako da i tima će prisjest svaki dinar koji su uzeli od vas. To je druga stvar. Treća stvar, nemojte ovdje da se moramo javno svađati na TikToku, na Pinku, na Hype-u, ovdje, ondje, jer i tu mi niste do koljena, ni tu niste dorasli sa argumentima, sa dokazima, sa činjenicama i sa sramotnim stvarima koje mogu vas ugroziti, tako da nemojte ni tu. Moj prijedlog ti je, gospođo, a znam da gledaš sad ovo, moj ti je prijedlog da odeš, kad sam ja u pitanju, u ilegalu. Da samo zašutiš, da kažeš ovim svojim budalama što su ti u lajvu. Advokat radi svoje, to sud, ovo ono. Meni je poslala poruku koja nisam te prijavila, ni neću, samo stani, molim te, stani. Staću. Rekao sam svoje, ispričao sam neke stvari, da ne bude da nisam rekao ništa, da ne bude da ti se bojim, da ne bude da ne želim, da želim da peglam. Rekao sam jedan mali dijelić i ovdje ću se zaustaviti. Ja te molim da me ne spominješ, neće te boli glava u životu od mene, ništa neću iznositi više, ništa neću pričati, ništa neću objavljivati, nikakav sadržaj ti nikad u životu od mene neće poteći nigdje, nikad u životu nećeš dobiti jedan poziv od mene i nekog mog, nikad nećeš dobiti jednu ucjenu, jednu prijetnju, niti bilo šta slično, to ti obećajem i kunem se svim svojim što imam. Da nikada u životu ti neću napraviti tebi, ni nikom tvom, ni jedno zlo, ni u jednom mogućem smislu. Niti u jednom mogućem smislu. Mojoj podršci i ljudima koji me vole i podržavaju ću striktno zabraniti da ju pljujete, da ju objavljujete, kao što niste ni do sad, da ju spominjete u mom lajvu i u bilo čijem lajvu, da bilo koju ružnu riječ kažete za nju, šta je uradila je meni. Ako će ona svoju podršku zaustaviti, neka ih zaustavi, da me ne spominju ti govnari, da mi ne ulaze u live i da ne pale vatru, zato što ako ja pustim moju podršku da radi iste stvari, neće biti lijepo po nikoga, bit će veća sramota za nju kao ženu samo da joj objavljuju njene rane radove, a kamoli bilo šta drugo. Tako da, moj prijedlog je onako ljudski da stanemo, da okrenemo se svako na svoju stranu i svako svojim životom. Znači, ne želim ni jedan poziv, ni jednu poruku, ne želim ni jednom da me se spomene i ne želim objave vezane za mene i s moje strane imat će mir. Ljudi, toliko, to je sve što imam ja toga da kažem, jako puno, more toga, ali to je u suštini sve što imam da kažem po pitanju afere, događaja, što se tiče ne NN lica, nego MM lica. Alka, Maja, Švedska i ovi isto, nemojte me cure, molim vas, znate da sam kratkog fitilja, isto magla, izlaz van iz lajva i ovi isto drugi, svako svojim putem, svoje sam rekao, nemoj pa se ne boj, nemoj me dirat, neću te dirat, neću te objavljivat, od ovog momenta više neću spomenut niti jednom, obrisat ću čak kad ugasim sad TikTok i one storije koje sam stavljao,
na TikToku i neću djevojku više nikad u životu pomenut, niti u negativnom, niti u pozitivnom smislu, i zabranjujem svim ljudima koji mene vole i poštuju da isto rade ako mi žele dobro. I to je to. Ja mislim da je to pošteno, ja mislim da je to fair i ja mislim da je to korektno. Da ne bi došlo do velike sramote, ne za mene, nego za nju, da ne bi došlo do velikih tužbi, sudskih i procesa, ne za mene, nego za nju. Mene neće ti procesi ni očešat, a nju hoće, jer ja mogu odgovarat kazneno eventualno ako objavim neki kompromitirajući sadržaj, ona može za teške tjelesne ozljede i za prijetnje i za ucjene i za mnoge druge stvari, tako da nemamo šta pričati više u suštini. Nemamo šta više u suštini pričati. Jebi ga. Nemojte me dirat, ne sad ona nego drugi svi, nemojte me dirat, znate da sam tata, ja sam jedini koji je tata i realitija i igrice i svega, i uvijek u životu nemojte mislit da vas ne mogu zgazit ako šutim i ako se stidim i ako se sramim. Nemojte mislit da sam naivan, nemojte mislit da nisam nadmoćniji, nemojte misliti da nisam inteligentni i da nisam sposobni. Samo imam u sebi ljudskosti i imam srama. I samo iz tih razloga nisam htio da dođe do ovoga. Ali nažalost ovo je bilo jedino rješenje. Ja se nadam da će s ovim stati priča koja traje 5 godina, u 5 godina ste imali. Na kraju svega svi vi ste mogli možda neki da se i rastuže i ovo i ono i naljute, mnogi da se zaslade i da u svemu tome uživaju, a mnogi su isto tako i zaradili na tome, na tim naslovima, ne znam čemu. Moj prijedlog je ljudski, ja ti želim sve najbolje. Bilo je tu, da ne bude samo ružnih, bilo je tu i lijepih trenutaka, bilo je tu smijeha, bilo je tu suza, bilo je tu svega. Bilo je tu svega, ali sad je vrijeme da to sve stane i da se to sve zaustavi i da to jednom zauvijek prestane. Ja te molim da ostanemo na ovome, to ti je moj dobro namjeran savjet. To je to. To je to, otvorit ću chat da bilo ko što napiše bilo šta ružno, moderatori, pratite situaciju, tako je. Sad ende, što se tiče toga, zatvorili smo tu temu, saznali ste neke stvari koje su vas zanimale, ne zanimale, bilo šta bilo, pričali o čemu pričali i možemo da odigramo koju partiju. How are you, Philippe Cole? Hello.